السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي بهزاد وكو بيجين شبهي گمانا ياهي السر آياتك بيروس او جي اوكو جلاي هنده كسا و اف گمانات تتا رشتن ود بيجن بو چي نوش سرما فرزه يان جي مثلا کرنا حجاب سرجنکا و سلمان فرزه یان مثلا هر چهار مذهب دایهاتی کو بردان و بونمونه ریدین واجبه و گلگ مثلا فرائض و واجبات دیت هی بوچی او سرمایت واجب بوی و فرض بوی ادگل هنده آیت اکو پیروزی هی که خود تعالات بجید لا اکراه فی الدین آنکو تعدای دینی دانی نه اگر تعدای دینی دانه بید با بوچی افتشت خود تعالی سرما فرض کری یا مثلا سرما واجب کری مان خود تعالات بجید تعدای دینی دانی نه اگر تا بر سواوی گمانه دابا و بارک الله فیکم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، موفق بي يا ربي. دست بيكي بري ام بچين سر وي آياتي ام دبجين بيت فيا او كسي يعني تفسير آياتك كتن بحث معنى آياتك كتن يشهر رزابي علم تفسير دا بزان سبب نزول چنج بر چهاتي خالف آياتاني چواهاتی خارد ده اکثر معناوی تیگه هیتن و اف اشکالات تنی بو چه نابن. سبالت آیات بشن لا اکراه فی الدین. طبعا سورة بقرة در رب العالمین دین تن آیات 256 بشن لا اکراه فی الدین. وقت باللا اکراه فی الدین اجد شحكي مفسرين اهمية ده بيشتتا لا اکراه فی الدین يعني لا اکراه فی الدخول فی الدین انجي لا تكره احدا على الدخول في دين الإسلام. يعني تعداهينينا تهنده دا كتو ايكي تعداهي بكي بصرمان ديني دا افانينا تو تعداهي ايكي بيني بكي بصرمان و بينينا في اسلاماتية دا افهاني خود تعالى شمانا خاصتيا بوچه چونكي ديني واضحة اسلاماتية رون و اشكرايا او كسي بچاوه حقيقته و بچاوه درس جوارگرتن سحكته ده اكسر ورگريتن هج برند خود بشين يقول قد تبين الرشد من الغي. يعني حقيقت يا ديار بوي ريكا حق ويا باطل هر دو جي جدا بوي واضحا هر كسي كي بدرساي سحكته ده زانيتن كان فعلا يدرس كيشكا. طبعا في آيات هاني هاد بخاري درباري ظلامة كي نصراني كو ادقوتني حسيني دو كرهبون نصراني بون فلا بون دو كريت فلا هبون بجا او بصرمان بو. طبعا اف ظلامي هاني بصرمان بو كريتوي فلا بون. قلت پیغمبری عليه الصلاة والسلام قلت اري باشا اس نشم تعداهي لبكم كو بزفرين مفا بلي پیغمبر بيت عليه الصلاة والسلام اف دو كريتاني ببون فلا بشي اسلاماتي هاتي وفي كسي هاني سحكي الاسلاماتي چند پاق جوي هاتي نفي اسلاماتي دا قلت عيال خو هردوكا قلت ورن قلت امناين فشا داخلش پیغمبری کرد عليه الصلاة والسلام قلت ما اس تعداهي لنكم چونكي وانا قلت ام ده هر فلا بي تعداهي لنكم كو بنا بسلمان إن رب العالمين أفوهتها هنين آخر قلت لا إكراه في الدين تعداهي ندو تعداهي كسبينة اسلاماتي دا افچند هاني نينا الفيري مقصد بأفيا وفعلا يعني او كسب تعداهي بهتن چه فايدة دانينا نا مثلا جدل باري بخده هيا نا اف کسی هنه شیطان فایده کی دیگه انت بسرمانه چونکی ایمانه که جدر نینه بی کسی هنه لو ما خود تعالی قود هنگی دید اف وقت قناعتها بید تعدایی نایتن. بس هنگی جیم وقت تبحث واجباتا که رپا نوش فرضا مثلا روژیه حجابه حتی اخیره هم ده بشین افش ترتیبات و تنظیمات دین اسلامتین جوانی تویه. يعني اكرم بالعكس لي بكين اكرم بالعكس لي بكين ممكن كسي دو بيشتن والله الاسلام دينك فوضويه دينك برحلايا ايك نفيجت ياتك ناكياتك بري الفرقي بقبله بري الرخ يعني جنتك بكيف هو حجاب بكته ناكيته هم برحلايا. نعم بالعكس اسلاماتي وقت كنت هاتت دا اول جرت عدايل تناكيتو بيد نفت اسلاماتي دا بس بشي تو هاتي وجاش فيريفت بدفيا يبير بي برين مايو قانون في دينه هنه وتهمي دنيا يجده صحيح وقت تشيا مدرسة كي تشيا دائرة كي موظف جهة كي حتى عملية بكي فيتول دي فياسة وقانون توجه بري ببشي
بودا ریکو پی بیتن و منظم بیتن اسلامتی جوه دانای و همیشه مصلحت بسلمان داره حجاب بکه هر بوده بخواه هر بوده بخواه تو دوی گاوه حجاب بکه ده پاراستن کسی که مثلا دنویشه که دلوی آرام بیتن درجه توی بلند بن همی واجبات دوشه که هر بو انسانی بخواه و هر اصاب بو ریکو پی کرنا افی دینی هنه وقتی قبله دانای فرض برای خود داوی قبله بو سعی نظام بسلمانه ریکو پیکی وان هر جایی که لبیتن برای خود داوی قبله هنه اگر اوه نبان بالعکس ویزاش نیدا بیتا جه شبه سحکنه با چاوین بین اسلام دینه که پاقشه و سحکنه وی فوزان افده نخیل ام دو بشین دینه که ریکو پیکه تعدایل کسی ناکد بیتا بسلمان قناعته بیت ولا بسلمان تو قناعت خو وقت هات الناف دين اسلامتي دا فيجا طبعا دي تشكي دي وان رين مايا وان ارشادات وان امر اسلامتي كدي تو دي جيبا جيكي وقانون في دين هنا يا سايد في دين هنا دي جيبا جيكي دا بدرستهي دينك باقش ربا باي اذا اوا ما قوتي تعدای دین دانه معنای اول و رامانادت یعنی توی حری تا چه بیرو باره هبیت تدوی هالبشری هما تا چه وده که نه سنور دار کریم بشی که تو دل خواهاتی بجاده یه ملتزم بی بارک الله فیکم